Muthenya witu munene muno ni undu wa kwamukira macini ya gutukanagia mbegu na ndawa gwikiraga mbegu itu ndawa. Hau mbere turaruta wira wa gutukanagia na moko na matiramu irakoragwo murito muno. Gicoka thwa hanini cooperative ino itu ya MWEA Cooperative Society wira wayo ni kurimira murimi, kumuhe mbegu na kumuhe fertilizer na all the required thing ni ketha bote gukuria mucere mwega na mucere mwingi wira wa raithi. Hau mbere akone mbegu turatukanagia uguo na moko kana tukoya gitiramu turagaragia kugaragaria nigetha mbegu hote gutukana. Ngoni imwe ni ratikaga kindu ta ndagika 20 kana ndagika 30 that is kg gutukana wega. Umuthi andu metagwo International Rice Research Institute manyitanire na Karo na ministry ni mahota guturehera macini ya gutukanagia mbegu. Macini ino ni macini irahota gutukania tani 10 thiini wa kahinda ka ithaa rimwe. Riu koguo kuma umuthi ndona gitumi ona kimwe gatuma murimi atuike na rahuthira mbegu itari certified and well prepared tondu mbegu iho na ni ironeka. Development kwa thirikari nene national government ita obisine ya rice promotion twina obisire emenyagira urimi bwa mucere. Riu narua turi aja MWEA ye cooperative itaga MWEA Rice Growers Multipurpose aria bakweja wa machine ya gutetheria kuthithia mbeu gwaka gwikira ndawa na gubaki haraka na mpwe uria kumbika kenda ari mbethro bakinyaro ni mbeu ya mucere injega twatega njirera baratumira au mbere irari na mathina ja maingi muno nontu baromba kurita mbeu onere kilo 3,000 ndene ya ntuku eke thondeka ne antu kenda na ndi machine reja ikombo batetheria kuthondeka ntuku imwe kilo 10,000 nege ne antu bairi bakethwa betumaira machine iu kwa utucokia ngatho kiri rugongo rwa mugongo rwa urimi kuria bwa mucere ria itagwa International Rice Research Institute ria ithero ena obisi ya wera nene na area Philippines na beno obisi ire rungamirite rugongo rwa Africa aja Nairobi nene Kenya ithero ina Nairobi nibo baije machini ya kumba ku dress seed kana kuikira mbegu ndawa iria yau eka mabotithia kuruta kundress mbegu kuma 3 tons to 30 tons na mkuona 3 tons antu alume 9 marandresaka in 24 hours 2 shift lakini leu 30 tons ithaa rimwe kana mathaa mairi na kwetu certified seed ni ya muhimu muno nontu garbage in garbage out ukigwa matikona mbegu ino at the right time and good quality seed kana ria twitaga certified seed ni changamoto nene muno kwao nontu makabanda mbegu iti certified alafu mone maketha manini muno na also nitumanenkerete nontu ngugietu wira wetu ungiturutaga ni wako guciarithia mbegu ino kana ku breed mbegu cia mucere mbegu ira tumanenkerete gwitwa komboka na iminaga kulibelate baada ile tunaita certified seed ama mbegu ambayo imeangaliwa kwa vile njia zote mzuri sasa. Na hiyo mbegu certified kitu ya kwanza inakuwa na mazao mingi, si ndio? Hiyo ikiwa na mazao mingi chakula inakuwa mingi na pesa kwa mkulima inakuwa mingi. So hiyo mwambie hata wale wakulima ambao hatuko na wao siku ya leo, wakulima wote waweze kupanda ile tunaita certified seed, na Wizara ya Kilimo iko na nyinyi katika hiyo ukuzaji wa mchere. Sasa watu wabii wanasema wao walizikuta na ndege ndio zilikuta huyo mkulima kwa shamba, badala atuambie aliona zikija kutoka pande hii, kwa sababu tukijua pahali zinatoka hata jioni tutazifuata kutoka pande gani, pande hiyo, si ndio? Hiyo ndio mwishowe tuone pahali zinalala, kwa sababu hizi ndege tunajua ya kwamba tunaweza zicontrol tukijua pahali zinalala ndio tunaweza kupiga dawa.